دوی ام وینا بزانبن که هینا ایریش به حمید جواریا خو بردوامه دوی سرهلدان آمه برخوادان آمه جی هین به خورتر بردوام به و هر روز به روز هین بهتر گاو باویجه ماستر ببه بلنتر ببه ام دمه گوینا دو بیجن ام تخوازن دورده تایبت جبوی باشور کردستان جوینا بیجم آلیان سیاسی باشور کردستان گلکا هلوستا خو نشان دا پشتگیری عفرینه کرن افتشتکی پر باشه و براستی هلوستکی نتوی ولات پارێزیە لێ تشتێک ئەس دەزانم حتا نەها حکوومەتە هەرێما کوردستانی بفەرمی تدا خوێنیەکی زەلال دوی ئالی دە نەدایە ئەم بهێڤینە گێ حکوومەتە هەرێما کوردستانێژی هەلوەستێکی خۆی زەلال پشتگیریە بەرخۆدانە عەفرینێ دە ئاستێکی پێویست دە دەینە ئۆرتێ ئەم وێنا هێوی دکن دەربی وێ ام تایبت دیسی جبوی حکومت هریما کردستان دخوازن تشتکی بیجن ام چند روزن لورن گلی باشوری کردستانی گلک جوان جمد آخواز دکن گبین درباسی عفرینه ببن ام دریه ما هر کسی که ولات پارێزره وکریه دروی عالیه سیاسی از بحثا گل دکم